Hello everyone. Now tene nuwa kan ron indan le nam hasaberania kan sungkwa in the vine in dam kan base ya keni po pathian zara kan dama voina hianin breast pump le I enge a setup dante khatyang a function chi sha shang te kha lo share ka dua at thui deuh hlek dona wangin breast pump kan manna chante enge ka breastfeeding journey ang te po kha in endu zonga ni chanin share tur te kan ve nola chung te po chu next video lama ranti chu kan lo tu manga voinia chanin khami breast pump to pakha current review phot dona enge atangkai karinga lau breast pump chung chang shebel du amo leidu ma se leitu she si laute eng ange mana harsa empty te shedu in lau takin ti thuania tin ka video lau upload to min lau en saka min lau thutu zong te in zawai lom thu ka lau seya in chan te hetiang lampang naw ni chung chang te amo home cooking te khatia ang lai homemaking lampang chi tui anom chuanin min lau share sak chin don ania heng hau zong hi aron choma chuania hemi hi a machine a ber chu ania hetlaya hianin he kan la charge lawa wangin tuna chuanin ala on theri lawa ma se engkim hi touch screen ve kanya nikina kan on huna a on the huna a features le khatyang kha chu karon ti lang chun zo manga also na chan chu USB port oma he a charge lock theya internet mundanga te polo keng du ula a keng theya azang emema ama hi man all sama so hakha anya hemi hi sterilize sa bag aron chomboka in express sa kha ada chatna turnya heng how hi chu kan lau mang zo to ni pon ashanga le tur tama brand chang hemi brand care hi ngai lo ni sa ka ne chawa chuan heta hianin in express ni te a time te azia theita chuan adanga chuan hemi hi aron chomboka tian a stand le chomai tianan chupa in low charge in low express do ani pon ti hianin hume anga ta hianin hemi feeding bottle hi 150 ml ania hemi hi alo khata ni chuan dikhan dikan ula ayatam breast milk in siam hnem ni phei chuan no chuan a spare hi aron chomboka he hi chu a dropper ania in RM home dan chu chihnia omta hemi section hemi hi nutea a inzom na tur ni ta express nan chuanin ti hanin in clip me anga chuan hemi hi a hon theya a protect nan hemi kan pi de mo hetlai hi chu hei anem ve ka wangin nutea hetia hanti be po khanin nute kha an lo ta chuanin kan man lau kara chuanin dikhanin in chin thiang hi manga hemi wire hi a machine le a pump in connect na tur ania hianin three-way system in aron oma pakhatit laya hianin vidlu tanga tihian chuanin khatyang ang sia khanin a pakhadron kala hi kan le don ni hemi hi chawkati na chan note te nek lo lana chuanin te a pati hi khanin voile khata in kan pam thei dona a chen hi chu single pump ani ania ale lam pam zo ale lam pam le nga ya tiang hi chu lo nge chang che boy tan thei chuanin hun na hek lawa ai hun chila kan connect mo pathum yan chuanin
hemi hi kan pam zo to a kan pe du ani chuanin a bottle hi sterilize vek tur ania kan man hma in kan lo kan sterilize to sa chuanin ti khan no te in hin han me thei ta heti hianin in du chuanin store thei boka ma se I express na kan man zel du awangin I hei hi chu kan ti ro zel anga ya ki mania a chuanin I bottle feeding bottle tam tak hi hemi cat mil hi a oma I kha extra in dei du ni chuanin in thu ania ten attach tang ka chu hei hi in pho yanga atlang phui tu in no te in a te a nek don hianin I an enge a mu chau an nek lo na chuan tlema dom deuh hi ngai thina chuwan chuanin khatian cha kha mimik turania hemia in lo saktir du ani pon a hnuai lampang hi in dom dewanga hetia doma hetia ti chho tur hi nia hetia da puk lovin mo a mur hnuai lampanga hi om hnem turania hetia ni tianga hetia ni tianga chuanin ti khanin in hnek tir ve thei dona a pam pa hi chuanin he ka ban hi makin ti mei theya daugter kul hi min zeinia I enge canula veran vuana I khami kal dik lo khania chuwan chuanin enge maklo ti lo ula adam chan to a zoi in he chu fe dona hemi clip te hi amandan chu hemi bag storage bag hi kan da chwaka asira hi kan pot phoya chuanin ikaw khanin hey asir ve at lipa hianin ti hianin kan chep betanga ikhan apor lu kha ol sama chubaka a botola kan pam lu aya I abe ka kan store do ni kha chuanin I hemi botola kan engla kan konne ka kan thilanga chuanin ti hang kan connect le menga ti khanin hetian pump le me thei dona chuan hei khathuna tian adanga kan thun le anga mo oi samlu tuk a features hi all enge a simple baka a sterilize vek the hi a channa nya chuanin kan sterilize dan tu chu hemi tomi sterilizer hi I microwave man theania 1000 watt microwave kan man chuanin minute lia a sterilizer ma se ke ni chu 700 watt kan man awangin minute nga kan chuang china heta hianin kan man lai ni wangin he steam vel om nuala I compartment ni a oma he lift theya chuan heta hianin tui thiang him dilema tap water pump man theya 200 mils in da anga tu hi atling pum tur ni lawa 200 mils ante 200 mils kha in te chhuak anga ta khanin in da anga chuanin hetian hi in da le anga mo chuan hemi hi a demonstration chawni wangin kala sil don lawa thil plastic packaging shimshima rom kala hi chu sabun nen fai takin in sil nu tikhanin in sterilize tur ho kha abo ma in da anga hei ati ta hi headline ate hianin in bang theya chuan heng hom hi achi na hi tikhanin da anga hemi hi a valve nia heng te po hi ti thiang him bek theya tikhan abura hi sterilize na turbi ka siama ni lawa wangin aleng nem don lawa chuwan chuanin am hasabera kan sterilize hi chu chumhnia kan ti angai dona hi set khat chau adai ria chuan dikhani microwave minute nga chung kan da anga chuan thiang him bek don ni hemi hi aboma kanda ni hi chuani honlo kanda chunda kar so pathi chunga thiang nim theya na se kan hong ani chuani sterilize non khapoi lota du chuani a chum thiang nim thei boka hemi spare ka zi nga hianin hemi tube nga hi chu silfai nga yu avekam
ave kampai pani wangin hemi le a machine a main machine kha pola kha mi te pani chau kha a chom zong zong a hi chuanin chum thiang him ngai lo le chum thiang him chi lo oma a ba ka hi chu a chum thiang him thei veka ma se kan chum khanin reilu tu chum lo turnya chan chu thil enge che thei le khami tia katiang atlo lawa I recommend dan anga enkol khanin I atlo do nani so the freezer bag bo hi ta han instruction at the 200 ml kheng chau a lenga chuanin hei a reuse steel lawa chuanin no shaking atia no microwave no overload hetiang hi instruction hi han follow la hei ineng lau zon nu kanin express zon nu kanin phui takin airtight in ti hanin na include theya chuanin kan lak chhuah du huna chuanin hetlai sira te hanin check ka khanin ti hanin in pek na tur bottle la thema hanin por lut me anga mo o sam lu tuk kan ha ke po ka mang chak to lu tuka nu te tui ka nga pha ka in be se ya ke ma po formula fit hi chu a chalu tuka nu te tui kan nei lo ni chuanin a poi mo lu tuka ama ro chu a the ni chuanin kan bottle fit don ro ni pon mani nu te ngei bottle han pek the kha chu tu thu samanya chu wan chang kan han ti bel chin don ni heti hianin a oma ame kan han hung nai de wanga a function hi a simple lu tuka USB charger aron chomboka hemi a battery hi chutiangin kan han man vela chuanin a hek katilawa a dei re angrenga ma se a rei nuwa chuanin a battery level te chu alo enge kyamve tu mei theya kha chu kala shelawa tikhan in charge photanga chuanin hei hi press de wang hianin ti hanaronin ona chuanin L1 ti hi level 1 ti nanya hei a sucking mode chuanin niam bera chuanin level 1 a hianin hemi hi aron enganga hemi hi a massage mode nya atira hei nutek mu aron kha a massage podona chu 2 minutes hi minute ni chunga massage nga chumizo a chuanin hemi function dang hawa hi a thlan the ani atlang pui thu in hemi hi kathlang china teardrop ani om hi hemi hi note ina nute a fo khami miktura an siamania chuanin heti hanin kan kalta minute ni lo ni nu khani chu ari tang po chuanin hei note na nek ang deuh khanin mo temin a fob deuh bika chuan hemi hi level tuna chuan level 2 a oma level 2 a hianin ka mang tlang puya chan chu level 9 thleng hianin a kal chho the ni hei hi in metanga tikhianin tian a chawa chu ari tang chuanin a intensity chu a sang zel chu mo hetiang level 7 level 9 te tolerate the hi chu an om vak po ka ring lawa ange an nasalu tuka level 2 a atnek po hianin enge a pressure hi kan feel velu tukani chuwan chanin level 2 hian ka titla pe masin nang mani khanin in test ula in mang ve do ni chuanin in fa ina atnek na dan khami mik turantia nana dewan ni chuanin a level akha intisang dewanga chuanin a bottle rongkal na hianin a pek ngal theya in ani lopon note ina nek du sa mo nek thiam sa lo ne ni chuang khata khanin enge in chung me anga chu kan ti dan ania chuanin han on le ila a function danga chuanin hemi hi chu a vibrate mode ania chu atlemin a foda na khana for radio ta chuan hei hi chu vibration mode ani ta heng ho hi chu man po ka mang lo chu a rei lu tu ka mo form de ngor ta tikhanin hemi hi nge machine kan mang shim ani chuanin in nu te tui kha
ahoda na kha en zeu ula ma se enge in stressa khatianga enge pam ngor in tum kha chuanin he engkim hi kan hormone le kan brain ina connect ve kan wang hianin kan stress light amo nute tui siam ngor kan tuma khatianga ni khanin a ho tha themia lota no te kha in enanga chuanin ti khanin he happy hormones aron englo khanin aron in stimulate khanin nute tui ho thadu antia chuan chuanin ve ngot ta khatia ti chi khani lawa tin voi khata hianin minute som item hi and recommend lawa mas khami hemi machine for tier himo kema a phe kha chuanin ananga nute tui aron far to lawa ni chuanin minute nga lek poni se for tier cha kha omzia lawa antia chuan chuanin kema taksa ina asiam da na zir khanin ke adjust chuan ti da le pakhat chu tunami channa a channa chan chu voile khata hianin hei lelam ti hianin asak tir ngal theya hun kan waste lawani hospital ka man kha chu pakhat te tianga ya chuwa cha lelam kan ti phota lelam kan ti le hun hek velu tuka no ten lo tlei lo phe chuanin minute nga te po enge an ho chat lo chan ti ula chuanin anu daugter ni mo daugter thum vela dikhanin in ti le anga chanju no te na nu te kham lo hi chuan cluster feeding an te daugter khati changa daugter ni inkar ati khanan ril kha tram zela an kham khapon hu lo wang khanin formula in fit te lo phe chuan khami mimic tur khanin breast enge kan pam panga ya khami khanin a omzia taka chu no te na ahnek na satamo machine na ahnek na sat po le enge in kan thwa ka khanin hei message han senda no te in nu te ammo ne mani hi atya ti khanin nu te tui kha in siam tam china chuan no te nu te kha kan pe tir ngun po le nu te tui kha in siam na sadon min ti wang khanin khami kha kan han enge kan han be ve ngari chunia chuan enge nang mani how nu te po experience ke ma ang lo ne mo he nu te tui nei chalo in struggle slow struggle ve na sa point karinga khang te po kha he comment lama te in low share the chuanin tia te hi chiar nom khatia nge ke ma ni mishinga pressure te alo ve du emema a chan chu fa kan nei thei ni chuanin nu te tui te chu nei thei tur anga in be se na lo china maro chu nia khatiang kha kan lo ni vek lawa support te kan momo ke chu ale lama ka wa ne ka te community lampang midwife support ka nei cha emema kan ho chang hian min ron phone lo chuan min ron tloa no te tha em khatiang khati khani min ron zota enge ke ma ke nu hianin enge mentally in kan struggle ang ti hi an hlau emema chan chu hei covid light ya kanin to po chathei lawa isolating kata khanin in pui po du ila in henge kan chung te ne na mo kan chade ne po kanin to po chathei lawa khatia ani wang khanin health visitor ho hin active lutuka tunari chuanin khami kha enge positive taka ke experience enge community support lampanga khachuan nya mase hospital lampanga support ero khachu enge story danga te ron share ka dua chanchu thil harsa kan paltlang na se mema boite enge taksa ina enge weight loss na sat na chante po kha lo share a chat karinga kha chu next video lampanga ni se to na chanin hemi breast pump de ngor hi current review na video nya tiang lampang hunom ti amo en du zo anga in shot khachu ka video te lo recommend ula hetiang enge mother and baby amo homemaking lampang te khatiang ang shimshima kha lo share zel thei kanin be se ya chuwan chanin enge just I hope you can share my videos, like them or comment them so that we'll be able to make more videos.
John Vainatan John Kakatok put se Mangcha put ule bye bye.